Айтты маған, атыңды айт. Айдана. Айдана не әкеп берейін? Соны айт. Куртка. Куртка? Сөйтіп, аяғыңа етік бар ма? Және не әкеп берейін? Жемпірің бар ма? Мынан қара. Жемпірің бар ма, жоқ па? Жоқ. Және не қуыршақ ойыншықтарың бар ма? Жоқ. Әне жоқ екен. Достар, Айдана қызымызға бір ойыншық үлкен, я? Куртка, аяқ киім жинаймыз. Қашан келейін? 3 күннен кейін, 4 күннен кейін келейін ба? Тез келейін ба? Yaxshi. Пока-пока де. Пока-пока де. Пока. Bir ajoyib ehson sadaqa bo'lib o'tibdi. Bir jigitimiz qo'ng'iroq etib so bir go'sht tarqataylik odamlarga degan edi. Men tarqatdik. Bir qo'y bering, bir qo'y olib bering. So'ng so'yaq, mol etib topshirib tarqataylik degan edi. Rahmatlar aytamiz, Alloh rozi bo'lsin. Qo'ydi so'ydik, tarqatdik. Mana aqtar deb bilgan shag'iraqlarga Alloh razı olsun yana bir martaba. Duo qilib qo'ying do'stlar, bunday do'stlarimizda duo qilib, yerda hisobimiz kengayib atgandan, bizga isinib bildirib atgandan quvonchimiz. Alloh razı olsun barchangizdan. Sog' salomat bo'lasizlar. Duolaringizda yomon, duolaringizda esib turinglar.